米多伦多鲁米阿米阿，祈祷每一天。Iraku pafalutuan I kapatasan no orib， 在患难中有盼望。Sarigaka mapulung平安。Malatsai kita a milayap tu suar no kawas， 姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。I ulit semuot pitu atsfang sa kaanem atusir suarsa I nikapatles ng rai mi ngitangit sang ra tutapang saka pauripan ning ra sang ra apalias na ikapatlesan ng ra saan 在急难中他们求告上主，他救他们脱离祸患。诗篇107篇6节。Sarikakaaw awa ku pakaliasay to patles nika uitser numita ku tapang to sakatsaaw katulad ku falucho ita ika patlesan o rumasa to pasoolin kita gerilen no tapang ku rakat ita amit alif to karayan a lemak， 没有人能够摆脱生命中的患难，但上主是我们的力量，使我们不至于在患难中灰心丧志，并且我们确信上主会指引我们平安度过困境。米多伦吉达，我们同心祷告。Tabangao o bitiaran no mako kiso ikapatlesan no orib sa kahmawan iso ko tsaay pakahalili ako apatles saka jiri halay ko falucho ako I masa maamaanay a lemak。 上主啊，你是我在患难中的依靠，你让我无法承受的苦难变得轻省，所以无论处在什么情况中，我都能够平静安稳。Pakai ni itaramanay ang anganutapang Ji Yes Kristo Amitolon Amen。 Nanay mapalamat no kawas kiso， 愿上帝祝福你平安。